Tak čo, Mica moja, konečne si pochopila? Áno, konečne sa ti dostalo do bedne, že je lepší, keď ideš v električke, že necvakáš 2 lístky pre 2 osoby. Áno, konečne si uvedomil, že vypadať ako šunka po záruke dneskaj už fakt nefičí. Jak sa teším, jak skákam, jak čertík na strunke. Konečne si to dokázala. A ty si ze mňa prču robíš? Aj z Mekyho, aj z Fekyho. Myslíš, že keď si dala dolu 2 gramy, že papeky sa z teba zjančí? No nezjančí. Takže moja, nekúkaj na mňa jak ustráchaná vidra. Zeber do ruky madrac, do druhej mečík. Ideme šermovať. Atos, Portos, do útoku. Meky, Feky! A ideme! Opaslo na ha! Pichnem si jak do melóna ha! Skáčem jako kusakla ha! Z brucha som si upikla ha! Už chápeš moja? A ideme! A to sportot! Výpad! A pome! A machaj! Vyšerbuj to sadlo! A to sportos! A Romis! Vicemix! Supermarket! Výpad! A ideš! Moja, už chápeš. Ak nechceš mať klobáse na zadnici, jako Feky, alebo Meky,